wathi wasigwebo sami yiso lesikuba ngishumayeza abantu ngibayise kuphakamile. Uma sebephendukile abantu wayebalayela athi hambani igibele isitimela endaweni ethile niyofika eNanda bese nifuna umgwaqo ephakamile ngoba abantu ababengasilutho. Uthi lo mshumayeli lesikhathi esebashiya kulomuzi sebakhonzele khona lo mfundisi wabe sengena ehlathini ethandaza ethi Nkosi namhla ngiyahlukana nalabantwana ngiyabashiya kuleliswe kodwa umsebenzi wakho ngiwenzile ngibashiya bangamaNazaretha ethandaza phakathi ehlathini sezothatha ebuyele emfanelo laba abantu besale la kwasokhulu wathi isikhathi eside wasethumela umama wayengumkhokheli ethi mntanami wayesemfishane lo mfana ngomshumayeli namhla wathi mntanami awuhambe uyobheka umfundisi aseshayiweni inyoka lapha ehlathini la nangu umfundisi ngabuyi wasehamba lo ndodana mayifika lapho umfundisi uyathandaza kahlile sebedlile bona obhatata umphaka babophethe umfundisi uyathandaza ucela uNkulunkulu ukuthi labo bantu ucela ubashiya la uma befuna ukubona uNkulunkulu boye uphakamile uthandaza lo esekufike sehla lapho umfundisi wayesethi kulungile bantu abami ukunishiya kwami la kuphephile uNkulunkulu sengiphendulile amen bayisebehlukana uthi lo mshumayeli namhla uphethe itempele kwathi makufika inyanga izulu kuleya ndawo yafika inkosi yakhona yayikhomba indawo ukuthi na indawo yesonto le ndawo kuthiwa yayiugadule ingenasihlahla kuthi inyanga izulu isihlalo sayo yasithatha yona yathi hayi khona ndabe zithi ngibeka lapha uNkulunkulu akahlali endaweni engenasi isihlahla wayesethi thina boshembe sihlale ehlathini wathi le hlathi linani le hlathi basebethi ubaba umsebenzi mningi lapha umuntu kaNkulunkulu lapha bezofele kubekwa amatshe nje la wathi inyanga izulu cha thina boshembe wathi leli sonto njengoba ngizoshiya lapha ngizokwakha isonto ngibeka amasango esonto ibambe leyo inyanga izulu thi isihlalo sasiphethwe yiyo yayisithi ngicela ukuya lapha ehlathini inyanga izulu ikhomba la kwathandaza khona lo mfundisi yafika sehlela khona yasibeka khona isihlalo sayo yayisithi la umfundisi akasekho sowabuyele emuva wabashiya laba yayisithi la akube khona isonto la lamaNazaretha likhona esontweni amen wayesebhushwa babhushwa lakhanya ihlathi ngaphandle yayisithi uyabona ke kufanele ihlahla zime kanje ngoba umshumayeli mayithi isontweni usuke bizingiloze ebiza basezulwini uma befika basezulwini bazofika behlale phansi phezu kwamakhandeni